guys, welcome back sa Sian Pat Mata Singin sedang biang ban hikai jing ruai aslam ngam yok shuban upload video te ngayok biang ka comment santo dan bang la check ngayok ye biang ka comment sebaki ong ba pa ban hikai ka to jing ruai ka ong jisulong ulok ba kordor te mata singin hikai ya kata jing ruai mo te ngin hikai tang ki simple ki tang ki besuk bat kir kom strumming ki besuk kenang ba kan pensuk ya pi barok ki bapet te mentah sing chim tang lai kli ki la ban ne ban G major te chim lu C major bat U D major tang kini likely G C baru D. Taking that command seperti ini kemudian baru G. Kini atli ini po first bar second string. Kini atli cerong fifth bar second string. Tahu C second string first fret. Second string first fret. Nang ta fourth string second fret, but fifth string third fret. Ini udah C baru D. Second fret first string nang ta third fret second string but third string second fret kemudian mah tuh way A lah ini udah U D major de karukom strumming ini kalau kemudian mah kalau down down up down up 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 down down tiap ski nih baik nah way R stand strong pat way R lie way R saya bilang way R lie hai spot R sien mah way R stand sejarang sien saya bilang support sien stand message long kemudian down down up down up down down kumto kan mah tapi persang bi kumto down down up down up down down up down up down 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 up down up down down tekan kum nih nambah lama udah nih uji tapi bat aku untuk kena C G C tengahnya ruang artat mah berkat tem G sulong ulok baku tang tuh yang tas mah te bye bye ingin saya kunduk yang pat aku ke video te saya komen te kayak gitu rai bapi kwa kenang mentem mah te kenang bangar tip te bye bye saya subscribe like ke video